Bos, Bu ya Allah demen ya. Oh iki penyabar tenan ya Allah bos, kok kita sama. Sama kayak Mbak Bibi penyabar. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan lawon ini rasane kok padha tempe. Apa kaya misane wong ora duwe. Cintaku kaya sampun lenasu nasu kapeko. Rasa kudu nganggo metu eman paras bagus. Tapi to karo ati kembangan maniku. Sayang ampun kene saestu yen durung saged nuruti apa karepku. Tapi aja sembarang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Ora bakal luntur sayangku, ora bakal pindah kacang kahanane. Terima kasih bos. Aku tetap setia, ora mungkin kedua. Matur suwun sampeyan. Matur sembah nuwun. Kendino. Papa, masuk yo itu. Matur nuwun. Papa, apa sih? Mas kita ke sana ya, Mas. Ayo. Bos Giarno matur nuwun. Awas ya Bapak kalau disamperin. Tuh kan Bapak kabur. Mas Giarno alias Mas Toto. Bapak. Boyo sampun leres turun nesu. Tapi kok kaca kudu nganggo mecucu. Eman paras bagus. Terus. Bob. Tambang yo terus. Manis. Ayo ler. Puntene saestu yen dereng saged nuruti apa Ayo, Bos. karepku. Tapi aja sumelang ono dina Terus, Mas, ayo. Ya, bakal oke. tak upayake mbok Terima kepiye kasih. carane.
bosku yang di depan, terima kasih. Ada Bos lagi Oktan, enggak? terima kasih. Kita jalan-jalan ke Jogja bosku. Nyut saya muda. Yuk kita merapat ke bosku yuk. Nah bos ini. Gimana? Mangan tempe rasane koyo mangan lawos. Ibu yuk. Oh kita ke bosnya oke. Ibu. Sing penting rokoke. Monggo bosku. Ngombe tempe tahu rasane Ayo, Dek. koyo ngombe susu. Ra usah mencucu, wis Terima kasih. Dapat rasa madu. Bukan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang tekan normal kok. Terima kasih. Cicine, aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane. Ayo dua lagi. Dua keri-keri. Kowe aja suwe. Aduh. Datang lagi nih, Pak. Ibarat koyo kutong Jogja. Kowe jadi istimewa. Ayo, ayo. Ayo Bu Sofi. Bu Ani. Kata saya kata saya. Ada apa, ada apa? Mangan tempe rasane koyo mangan lawos sate. Nadyan saanane sing penting rokowe. Kopi kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Gak usah mencucu, tresnanku no kowe. Ayo wong kang lagi gendrong. Tak berjuangke tekan normal kok. 1, 2, 3. Aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane. Segera bakal mete. Kowe ojo sumerang. Tresnaku bakal arep koyo kucok Jogja. Kowe jen istimewa. Ya Allah, ya Allah. Merapat bosku. Ayo bos. Bos Okta. Ayo bos Okta. Sare bos Okta. Asik. Saling Kita di sini jogetnya. Makan tempe tasane. Koyo mangan lawos sate. Biasaanane sing penting Mas Agus. Oke. bubas dulu. Tahu rasane koyo ngombe susu. Mas Agus. Ayo, Mas Agus. Mas Agus yang mana Mas Agus? Mohon izin Bapak. Bos Agus, selamat sore. Ayo Bos Agus. Bos ane orang. Bos Okta. Kowe siji
rasane wong kang lagi gandru tak perjuangi nanti janur melengkung Sikat yo. Kowe siji aku bangga karo kowe. Dalam nopo-nopo aku rasa kabeh. kowe Ojo sumelang, wis aku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja saya muda istimewa. Selamat siang Bos Yatno. Bos Yatno. Bos Okta Nama Bos Yatno Gasela. Ayo panitia semuanya joget tuh. Mangan sate rasane koyo mangan lawuh sate. Latihan saarane ayo sing penting ro kowe. kowe endang tahu rasane kaya ngombe susu mohon izin numpang lewat selamat sore bosku dadah dawuh dari Bos Okta Oh, terima kasih banyak tak Mbak. berjuang terima kasih cahaya muda Istimewa. ibarat kaya kuthaku Jogja cahaya muda Istimewa. ibarat kaya kuthaku Jogja Oke baik. Terima kasih, bosku. Terima kasih banyak Bos Gana. Mohon izin, Bapak. Bos Okta istimewa Bagus, terima kasih. Bos Okta apa lagi lagunya? Sudah. Asik. Ayo. Ya Mas Agus. Udah. Asik. Duduk di tepi danau, So. airnya jernih gemilang, menenangkan pikiran kacau serta hati risau. Asik so. Hoba. Asal. Bunga gerakan mengembang yang sedang ditiup angin menganggupi
Bos Gonjo. Bos Oka. Juragan Pertamina. So. Haha. Iyo. Aku pengen duduk di sini ya. Bos Gonjo. Ayo bosku. Juragan Pertamina. serta hati risau. Wajib yang sedang ditiupkan. Bos, ayo bos. Melintas bayangan wajahmu sayang. Dene Mas. Sini saya. Asik. Tak kenalin Bos Pertamina. Ayo menggatal. Bos Ede. Iya. Tak kenal ke Bos Pertamina. Bos Pertamina. Yang punya Pertamina. Oke. Bos Gonjo. Oh iya, kepre di syuting. Ayo Se, nih Mas. iki alasanku siji iki kesukuan melakukan iki. Gendong, gendong. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah Gusti. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Nah, yo ngono to. Dek, Ya. Wes, Ayo. sadar ayo Rene. Iyo. Iki sing duweni Pertamina. Duwetan anak sarine lho, Dek. Lah nang kene mbok parani ket mau. serta hati risau. Yang sedang Bos Gonjo. Juragan Pertamina. Dek, harus 5 juta lo ya. Dek, ini bos kita punya Pertamina lagunya secangkir kopi. Oh, secangkir kopi. Nah, Baiklah. nanti kalian tetap di bos kita. Iya. Arimbi, Arimbi. Arimbi nanti secangkir kopi. Oke. Bos gak bosku yang punya Pertamina. Pokoknya kalau nggak 5 juta, no. Jangan diputer lagunya, gak. Harus habis 5 juta. 5 juta. Oke. Ini masih tebel, tenang aja. Oke. Oke. Yeah. Udah tak raba. Apaan Dek? Iki loh. Kok baru 2? Dompetnya. Ya habisin cangkir kopi. Sadar kini lamun
Bos Dokta. Ibu, makasih. Ini kita kasih dangdut biar bos kita paham. Dek Ragil sih. Ragil. Dek Ragil. Dek Ragil. Emang ada siapa komedian? Wasik. Oh. Iya, nanti kalau ada aki-aki ikut kamu dek. Sabar ya Dek ini Mas ya. Iya. Adik, ayo kerja. Oke. Aku tak backing sini. Hai. Ayam. Anggap aja gak ada orang. Wasik. Siang pantoro ratri mongeleng manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Dyah Sulami. So. Masih kecil nggak boleh. Kang Mas, ini cicilan loh Kang Mas. Jadi cili aku. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Wong teku sangkap rasa atimu tresnaku tulus jroning Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal serena. senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi sepi Asik yo. ayo Kang Mas. Iya. Kita merapat ke Bu Oktav. Bu bos besar kita. Kemana dulu ini sayang? Boleh. Boleh. Semoga kita bisa silaturahim ke Bandung ya, Dek. Amin. Pokoknya dijadwalkan ya Mas. Iya. Ayo Bu Bos. Siang pantoro ratri mongeleng manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang alhamdulillah Dyah Sulasmi. Rasa kangen putih lintang bulan dadi saksi upayane datang balencani janji sampai mati sepanjang ayo masih Jangan ya, Dek. Dek Ragil sini sayang. ya sayang. Di Andi jangan ya, Dek. Oke. Bos kita. Wong ayu tresna. Sing disi, ya satu. Mungkin naruhnya tampa susah jroning batenku. Wong teku santap lo rasa atimu tresnaku
aku ra bakal serena. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rapi sedih disana. Yen wis Masih di bonus. Pripun bos? Pripun? Iki jatahnya kene beda. aku nang VIP lagi. Oke baik. Yo. Asik Monggo asik. bosku. Asik asik. Adik gantian sini adik. Asik asik. Sini. Apa anda? Sini. Oke. Siang Bathara Ratri Yo. Okeleng manis sing ati. Kowe sing golang ya. Setiapku bisa anduweni marang sang Yaswati. Hey! Asai. Pak ikut joget ke sini. Terima kasih ayah. Ayo bos. Terima kasih. Matur sembah nuwun bosku. Ayo diwakili bos ayo. Sikat dong. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Wong bagus sangka rasa hatimu tresnoku tulus reming kalbu ayo bos. Senajan Yo. banyu segara rasaku ra bakal serno. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rapi sedih disana. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Terima kasih banyak bos-bosku. Oke. Bu Bos. Inisialnya D. Iya. Ayo monggo. Ayo bos Otang, Bu Bos. Ibu monggo kita joget lagi. Ayo monggo Bu. Bu dari Padang ngantuk loh Bu. Ayo. Siripit angin ratri. Dan kene mau dong seneng ayo iki. CEO menyamar jadi tamu undangan. Angen tumlawong sulung ing wengi sepi tansah angranti tekan. Ayo Bu Bos, Yang punya lamunan monggo berdiri. Asik. Kata, ora ding, ora ding. Sebelum habis nggak boleh berhenti lagi. Yo, ayo Bu Bos. Yo. Terima kasih sayang. Asik. Ayo Mas Bos. Ayo Bunda. Bunda ayo yang ikut yang punya lamunan. Mas Agus.
boleh diselesaikan lagi. Iya, ini sodako penutupan Bunda sebelum puasa. personil biar nggak bosen ya. Lagunya Pak Bos Okta belum di. Apa tadi? Antara aku, kau, dan dan si buah hati. si buah hati. Ayo masih. Sepisan anjawat kang asto kaya-kaya wasanto suwarga apa iya iki tresno
Thank you very much. Welcome to my friend semuanya.